welcome back. This is 2019 batch from Don Bosco Higher Secondary Sejong. Now we are Koka. So Don Manitum Nilitum RZ Genetic Archive 2019 mate Inkan Surini Rankoi Chris Cap and Inkan. Hala so Hunitum Don Bosco Sejong along. Pohira Pet Ariso Ijang Jirpi Jirpo Nilitum Adakara Koka. This is a very beautiful place, you know. Di Kalimani. Ani ganda. Oh, kaisa? La pendo tulang? Jo, puyo. Lisa penon hai la. Ja, han silong ke tilong lo. Ani pretty, I miss you ni. Miss you too. Miss you ni saren tum keng kulo samane. Nice, siko. Kala, siko lo bang. Makan ke ni bang ke kiro tunde nailo, ha biar kau tanya ni tu biasa ni hello you nailo. Asli. Upaya dia orang si vlog screen long ni ni ni. So anyway, nanti tu sampai bangsa video kelang bening samdop ni tu reunion busi tu tu kacing lah yang kan dulu lah bos sampai cekai kray, lason ang deng tu kau lah. Ipon ingkan dah cingwai pun, kalau tanya ni tu. Cekai kerja di lo, lawan je. Aku mau ain kaprek hot tu, mata tarik hot tu, kalau tanya ni tu, aku langsung cingwai tu, group long cingki tu, langsung nang deng sampai dulu ni tu, bos sampai tu cekai kerja ang deng tu kopi. Ma pini le thot ma pini sita me ni tu kokka long kena mana kau bangke. Ini cerot kut tu lo, lapu le tu. Nih. Nasi lah hello kokka lo nang chok bai ta ka di lo yo lah hello kokka lo nasi ni tum kokka si ke yang lo dong si labang so video ni tum kelang pen kang hondo ni tum 2019 updates atau phan kelang ni samdo betul like tapi non apa ni channel ko subscribe mon bye yo ya buat ni tak tulang yo bye bye